Kigina kia andu ethi Atumia oro hamwe na aria mari na mawathe gikoretwo gikiheanwo icigo-ini itiganite guku bururi-ini. Aria marateithika makiria aria mari na mathomo ma kothi itiganite, undu uria uratuma ministry ya andu ethi kuhinyiriria bata wa githomo. Serikali imeweka pesa mingi, imeweka equipment, ndio vijana wafundishwe skeru ile wanaweza kuenda wapate kazi. Jana na akina mama waendelee kupata elimu ndio waweze wakapata zile pesa tumepewa na serikali. Miario ya mbeca ici no njira imwe ya kuhura uteti igiteanirio, makiuga ino no njira ya kugeria gukiria aria matehotete ona aria mari na githomo gia thi. Ni mukae mkijua ile mambo ya kusema pesa ya serikali sio story, sio mambo ya kuomba kura tuliomba, yetu ni kuwapongeza na kuwafanyia kazi. Aciari nao ni mahinyiriirio matikahithe ciana iria ire na mawathe niguo nao mateithikire ho kuona mari na kigina kiao mahetwo. Musiya mukaficha watoto wetu wakose nafasi ya kupata haki kwa hizi pesa za serikali. Aria mahetwo kigina giki makiurio gukihuthira na njira iria yagiriire niguo na biashara ciao ithereme. Lazima mjue vile mtafanya record keeping ndio pesa hiyo ikuwe na profit. Huwezi kupata loan uende kule yote. Hii ni ya biashara. Mieri ino irekereirio mwena wa Njoro hindi ya kuheana ceki kuri aria meyandikithitie kwamukira kigina giki mwena ucio. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.